Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajialang kabalalom da Chief Executive Member Barim jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubah Hes Preaching San Shilla ha khandai trek mentau benai nopra arjakat khandai ha Mission Compound Shillong kala kentok jor ya ulat kejela utatha kataroi ba umlong shu ubre ubadang event banyai peteng kem ulat jangani kejela Meghalaya ha kajigran bat kinang pathai kubor hadian balawai kejelang ubah HS Sala ulakno ba ulat ulawan ra panban ya kejing sengoy phe jai ben reu ha kabai de ba kejing ajimon jangka sarkar jela ban penjari da kajing sensar administrator ha KHADC bat kumjuru ha kabai de ba kajing peslam ban soy ya ka amendment Ordinance 2019 jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act 2019 ya ka bala pha da ka sarkar jela ban yo jimunjor na ulan the village ILP still he apply online and if he pendap yang form ILP form anda he pendap ka wei ka baki insist or artally ki baki insist kalau pensya ba pidi no India but you thu pili le ayu tu jela da pilala ban pensya ba pidi no India but pia thu pili le ayu tu jela kim ju kontak lai ILP but hajing sya kim don bor hiru ber kontak ya ta di bat ka balai pat ka ongba lada kamdan kata kajing pentip lan kamdan kata kajing pancing bet lan ni overti pen sya penalais di kim lada pen pek bahai ka LP don kita lai beli punya sau haka sau tu jing bom sya ban tip ndo tu ga ya ka jon no tinggi ongba kini ke lai teli ki bod ka LP ki di bandung sebab di na kadau di kani ka di safety and security ni nomlang ban use ka word permit tinggi song no award register mereka mud haju hin mau beli adalah pendak yang form pilapet do de no dia pilatip mano ba unsa anosni unsa hei wan le yu kemudian kam kolong ban lungthup ya kata ha record ada ban bu record ya kan kemudian jingmut ada pendak form pin bread na ta form makan dong pin su ai tang pasan kemudian kam kolong bangin tip kat nongut kirum hei kisah usa anosni kemudian kam gani ta kenang ba hadin obut unda mula apply epic yang bami hapol mi one room ni cela jongi ni bami one room temporary kumno mentang sedang mengkilim ni pi ga jumut ni kata abad ka bana kadau hak section 4A ni yang saya ba ban register kemun bangintip mungi register kamut katu bohong ba kamut kata ka bohong ba pendak form ni ga jumut kolong ban lum ni ga jitip ngintip kan umut kiwan kan nosni hei usa bon ado pen kendung lap hei kumdu pen sistem kan kata ada ga jengmut dong register tin kasih yang kabui mo kabui ka bomut ka record lan ka jingtip ka bangi ngitip kamut ya tu proses kamut ya ka kadika kamdadi kambin sendiri kadika objektif di nak kadau bat kisdang kibat ong ban le kumno ye gini gi jaka kum haberni silian ka sam silian Meghalaya ti ong wan thetum tu asam na Meghalaya ru dak lem le IP la sakem no la ni dak lem register sakem no ti kastit ong ya exam ni tre re ban exam ni ong bala da pi exam kan long kum ka di Mapur ya kabab ka di Mapur apo na galan kam tri kam ka LP nyu persen di kon trai kon no tinggal ada yo i bijari tiong ban exam ya ke area kemudian syongsa utu silenter on the ground exam kan longkum ke CAB pe exam ya ke kon war jilrut ta nang tu hikin lada pin kem ha mulai ke ngasa apa ni beli pikam kalau exam dan ini sa kenapa ra te beli pikam no po ngasuan kai te hadringa hadi na kenapa ra hadi na berni ngasumut balik tanta tiong ban exam ya ke area nginum tre kata dong kabar ang lem no gi basya in ba lem no te tourist ki bagi keren hadum ta solom tan la pen pej ya ter stop ma pen flop ya ne dan ba ai kubor hiru je tho hi pilih bo ta no na i je tho kubor na ka jindon no ta ka ordinan ka ba khlem pat long an do ka lakta ya ta ka cherry festival orang kubro mi te milum ji ken no hai ka ta record ba ki dunan ta ki no man pej to jeri to som festival dan record suya tahu nang ni tahu nang tai tin ri ngi sudon box sur kom ba boni bom daskap ini gi
buat beri kalau tentang ngikran lah ni pensiun orang nak ki bam semua je. Don't way you research scholar ba berskam merbo ule ya ka thesis yo anihu ule ya immigration utes wong ba tu kan ni licensing lah ni kan ni jing regulate ya ka movement jo ki berkata na mi tourism utes ya ka Sikkim kebedi ka PAP ban RAP nama foreigner phenomena beli Sikkim Islam dah apply ke permit but utes ye ki we ki jela ki bomdon ke PAP la ni ka RAP lada phinen ujor kala ke Sikkim sibun sya ka foreigner visitor ka khambun daki hajar sya Sikkim lada phin compare ha mekhlia la ni ha Assam ti uong ba kadi ka license process kam tai ure mereka toksip pat ngina ban pensiun rim mo tang senong lajong ada page mulai kadon busko muju ngatang ye tiup ka mulai pinekar na LPU mulai tersulit penting lah sabe tenrei hadu entah kadon zero case bala sya uta tourist balik hapo don busko muju omju bena makin mulai kin show balik don busko muju balik pet ye ka record hapo don busko muju katam kadon busko muju ban ki wiki torsim hapo selok kita maintain kan nomor ki wan foreign kan no ki Indian kan no ki local tourist kan no pinde compare ya ka jinglum jom ka don busko museum le si ban item motor ni keren mo ibom free movement ni bro ini compare lah sebenarnya ti nak kadau ka jing kata dia bat ka baar ni om ni governor tu isin apa ngilikin ba the first rule of promoting tourism is to make sure that the state is safe. Kata tadi golden rule juga ben promote yang tourism. Nginum lek hakano kono ke jelala da phim sung safe. La da kam don ke safety pinelek imo. Mencu apa ka jurma ta ka bunda apa. Biar don mo ta balik turis ben baca syok apa di don. Pi kani ka legislation ka jumur kolong ban kerit ya state ke jungi ke safety state kenang baka terusim kan wan lada kadon ke jingi ki kadon ke pek komentar kadon ke jingi ki CB ke UK ke ai instruction wan nomor ke sama kampung safety tila de ki try ri jungi ngim semua safe kan kadon reaction ke don kina asang lagi ban shock kita di wan tourist ne usuan belarum tip tila da kamdon kata safety la da bil dia tak sistem safety ka turis kat mengi isni kan dia Meghalaya hi kan salong ka tourism spot ka bakhanya ka tulot ta ka da kolong ba ka law and restitution agri kolong shiki indre beli kolong shiki ka kolong ba ha ka main jogi ki riulu idan afia kata ka safety na do pengikan dia kena safety yo stop we check bendri ni pan kadang dan ben apa kata ketika fear tang shu dam ganu ke khot ke tai ka mun kalawan ben yu khar ni shibai sdil ben jadi nak kalau trikam ketika MRSSE kebat asa mendan mo kalau mentah ini kemun kata fear kam dan shu kemun layan da mentah kemun ketika MRSSE la lagi shu kalau kor kalau musari lagi itiak musari tu kai berjauh kerumin lagi lega. Di sisi belakang kamu sering kamu untuk melashu. Kamu melashu. Tiga kini mentah ketika jingga dayangi. Tikitu kibat aku mungkin hain soras tiga bakia nasuh bagai jingga belum kita ngapa nak betah dur. Ini ni bersuh ini. Segala macam kita sistem ini asnem dur omno. Hadir kita mengi lagi hilang welcome begini kita turis kabakiwan sini. Oh kini kiwan ban invest ini, you welcome kini kita sultanat pakai cakap itu nak lupa di sekitar hospitality nak diberi juga lah dan lupa di abang imting sih di kita kamu kolong lah di kita kamu di bedon kini di kamu shifting kita kolong balan jaba imio no ikan dika anje jengeda kamu mah kini kamu kita nak kiu kini kamu nampak kita supoi awai ulan kindian mau maki sutu pakai laklain si dekila long tang 30-70% lagi aku nunggu kabut jingma kene kene dekila suhu bagi langtan bohong mata ki drive bagi ni pertegas serkai mata mending berswa tapi tang tu balik pra training lesson begini ye India hai kalau don ketu go challenge kita khar ki bangia kedu terus kita bangia kun bangi besar ki
iti de ko kalau mentak kelas tangwan itu til lagi han sakit dia ka ika bangi social ting ika jadi beri kalau ba ke bloodshed bangi ting ya do win ya kun be tai ko ba tikina ba sayo teru jo kun be pimla le issue ko dan dan pulit dan spy kan nur mun kan wan be jing yo sna tinang ta daw kan mangidang la ta ba kan biang mo syong no gidang ko dan ya pat bagi geleng caka tigi ni ban syak tigi ni ga ka de ban tu niu ko bodor wan penwit ye tai pangi kwatam mangi bagi dan kam tam mangi penwit kedi ko hol kedi ban long barit tam ban wan andre kar kom long jong ke pendri lagi lagi supaya ya katangi su bong tu ya wan no ye lin no andre ngam perkan tangi le no ban ne marba kata ka wi long gila su tu lo pa ya ejai pendri lagi hilong kim salia la sang da dei hadok la sakin sawat tin raw kat ni bo pilai awan ru gi so ba ngim pat dei ban ma kam dan ba ngin yo kanu gunu ge jing yo nong de ke akam ta ya la deli mun ala ko ngi shu kun khat tamat haski kimat e shimti buru buru par ban yang chaman tin rei ti ko lo ngam ti kun ngin le ta e chisin prakhat hi ga so ba la da kata ke jing yo wan di beri jungi lah ya duna pan Kenya kat kum kekam di tendri empat long ban ini pat dan ka jing ma ti skoba yo kum nu sarkar la sha pija aja ka pak tur kaman kar ga fimtip ka e ga banja tinam ta dang skoba ngim dei ban randin dapat ka jing solo bale ko kum diu ko bodor dan ha Meghalaya kata kadi ko wek wisko ba hi kala biang hi ba uni governor ade ban wek no mar ulong komunal hadu kata buat ulong anti tribal ya ke interest jogi kabade ka constitutional right jogi ru ya kata ka kiti jogu ban sign buat ulong unconstitutional kaba ya ka Meghalaya ya ka land transfer gila yo ya ka asen nomor ba kadi ka reasonable restriction mat kadir kadi haka juri lain dan jing per dia kadi reasonable restriction ni kadi movement ki ya ka juri te kemudian kam syoba unda pa sekil legal expansion seluruh kalau dan kam ba unchu sign be ni Manipur Tripura atau Manipur Mizoram Nagaland misal yo stand ka ILP ni tangi ba silong ILP khud bung ni pene ni ti kemudian long ba isu bo ni gubernur kan pangidan ni mana lagi hak jemut di ong ba nu gubernur de ban lino ban wan ra bi do wei ku gubernur ke India kalaban pasekian kat bakimo man kasni kalaban pas kalaban revo ndrei de honoris inuma ban inuma ila hiru ia ko bakin kata alani bakin listing ani halaka jongkamon ko jongi ni dongkam kan ko wei nomor pupung yang keren ini berbor, bahwa hidupkan pula kajeteli, dengan semua bakat ke bahwa nilai keren, mana dengan semua bahwa hidupkan pula keren dekam, dengan semua bahwa kajian yang kedua kajian nak ni keluarkan orang dan ini, ada yang bah sim penuh karai, penuh ke outcome ada kamera, nomor bagi orang kajian, keren, bahwa something is better than nothing. Dengan semua buat hidup kamu lagi, orang hidup takkan ni dengan hidup kamu, ban semua dia terkasur, buat terkasur, mas semua kalau begini, bah larangi persen ban dia dah macam macam ni, kamu lagi kepok. Ti ko bang semua ban aja lah ni, han kepor, mereka, ia ni berkoi, mas semua bah ini keren tu governor, pula balik ada kamu. Marwah sibnai tunang mata, sibnai tamat right, layan. Di sekarang tu mana lagi kita ke jumlah koman, ke jumlah persyak ke jumlah yang sarkar. Kamu tahu dari ban pedian, ya ke Council of Minister. Ada kadang kini menaruh dari jengsan kalian cuma dari ban passport message. Dari kamu ni ada mata. Tapi ibu suka ban kempau, aku macam bilang borok. Kenapa ni kerja kedua jungi, kenapa buat sekawai pak bentah ke pengilapan, simbian. Sedang kau pakai lagi, masuk pakai lagi di bandar, ini hanya sini, hanya janmit. Desi lagi yang ke join signature, mau ke join signature, apa yang juga baru, yang ada representation, lembaga state government, bahawa dia ban remove, yang ni governor without
without further delay. further delay.